Son famille raison de podon chotel ibata khamazani deute que l'on helu. No mayaka lo hua no ne salaza le ku mi ye que l'on de come en ta ga ko de bio me que l'on sala po ga khala ni ga tu ho Yesu kali la kwe que la mola nya ni ga tu le mta ji bio ma Aya ni to yogana luon to chopuma ino ano ngalengena tisibala ni cheti no ino adu ti ko lo ga yugo ga tu ga ko uza bia chuo ala ino ti ko lo ga yugo ga tu chedo thao jalia de luka somo yu hu chenga yoza cheti on ne ni che yon ko ni me ho lo bo thao me Yesu so hatiga ali nili jome ali aniga ayo adao ngang o jibi nyum binelao le shaume huinge adaga anya nuo jibi bipaneume womiana mage ali aniga ayo khajao yujio gamon khao mi khon doyo khademo deo ayo physimyokon zumje jiume kha ang do tolu yumje jinge jo mi khan khwe khan me du su du de je ke leo ayo thi je majani sha du de me khwinge mi khan khwe khan jo cho ha thi ga jo ga jo yo cho ha khwe ga ayon de yang aza bi bo me azang bio abe khwe thi de ya ja lo noa le ayo nu me Eho tigai ayon abe khwe mapija ali khwe ga ayoyo nukon lao ngada gamama za choha de maza madoji cha eho nga hega hojong se soimia nga chotuo ngada joga wolio adao miye mesi ho no mesi nga iba muama nga noli le bikhu mapagemia No gamama za choha tiga lue sone lao le ene lema le yoha eume Huina ayo chotulao ayo adajoga woleume Ayo gamon khaga wolalu ngene ayo ada ayon homo washa gadudu mine jechuchugeo ayon byajuo hau lakwe mechu chuneume Alikwega adang eneu adao miye mesi ho no mesi nga iba muma ngang noli le bikhu mapagemia eho adaga ayo zakhadon kho achona mache mujeje phekhan phema yuleo ngalian yo khwai bidunse labege bibeo senoge bino Huina achona mache chu monemo goza chonglio sel adima lakhatiche jata dota khau ajimine ena ngali huga shiu kho nyum phagode laume ayo byo yi kho nyum phamo ho ma Huina ayo malakhatiche jata dota ume ayani do na she America mi khon first lady pure ho Betty Ford lekhu Shibon ayo ali do hulwe ngeneume ngama weuga ji ho washakanya ji on amatiame ngama non ho a cho ji hu ne byachulaume zeyao chewe ho nga ji ba yoe do ma huinge ngama ngang hudu de la sode binelaume la so khwa miyan nga dezi toto ane gako ho miye glon yo zon nga dezi la khwe ha ge gako me nga ma ngang byachula nge ngang byo yu ali thiga ikhan wo la ga dulenya ho ayo la khwe miye we ga ji silamia hda nga ga du mu la so pyema ayani do
song pa Yesu yo jima ji ka ko thi kon zong le mia ali thi ga ayo adang ayo ji bi shao yum je ji nge sha do ma boy ayo ada choka wo la nge ayo ada ne hu lwe jo ne me ayo gamon kha ga wo la lu nge ne ayo ada ayon homo wo sha ga du du mi ne che chu chu ge o ayon bya chu o ha la khwe me chu chu ne me ada ga ayo alion do me do zo ma ne ni manguna ma khe ma kha ne uta ayo alion we ga ji ho iba phe ne ji bi mo ga du la khati che boy ge me ajimi ne thu lo jong tha le ena ayo e nga li hu ga shi ho nyung pha wo de lao me ayo byo yi ho nyung pha mo ho ma le adaga e me Steve Ford ayo amao tha hu do nge amao mi ye nu ma ne alion kanela gla huma no khaje za pyu adang ho ganela gla huma no za de pyu ngama yoga na luang ho ganela gla huma ho mi kha hu khong ho ganela gla huma le hu luan do nge ga asa sa me ayani do mi ye jo pho khaw wo le do ayo bya chu ne luan adi kho a chong bya chu ne nya ni ga du mi ye chobola lu glan shakha sompa mi ye a chong go sha ga nya iba phe ne nya ni nga mang choba ne lao nga ne mu iba do to luan phe ne la glan huma mi ye no ga luan nga ga la nya ni choba ne lao yesu chomyo umo glan sa ma amen iba phe ne ga iba za de we ga jiang xin yao bia ho ne la me
ချဲကြည်လင်းစားရကြည်